Kwa siku ya leo, ninapenda kuwaonyesha kwamba neema ina nguvu sana ambayo sisi wenyewe hatuwazie. Ni sababu gani? Juu hatupendi kusoma Biblia na kuangalia ufunuo inafuatana na hiyo inaandikiwa katika Biblia juu ya neema. Neema ina uwezo sana, ina nguvu sana. Neema njo inatumaka watu wanatoka ndani ya utumwa wa zambi. Ni juu ya neema njo inatuma watu wanatoka ndani ya utumwa wa zambi, hawatende tena zambi. Wandugu wapenzi, tuache mafundisho yenyewe na kwenda leta ugumu kwa watu kutembea pamoja na Mungu. Hizi masiku tunakuwa tunafikiri kwamba kanisa yenyewe inafundisha watu juu ya zambi, ile kanisa inasaidia watu sana. Lakini kwa kusema kweli, ile kanisa haisaidia watu sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile kanisa iko nafundisha watu sheria. Biblia inasema kama mtu mwenye anaendelea kufuata sheria, ule mtu analaaniwa. Sababu gani? Tukamate mfano. Wakati yenye Mungu alimpatia Musa amri 10 ile wana wa Israeli, kwa sababu wana wa Israeli walikuwa wanapenda Mungu awapatie amri yenye watatii kwa jinsi wamfurahishe Mungu. Wanapenda kwa matendo yao na kwa uwezo wao wamfurahishe Mungu. Kisha Mungu akapenda kuwaonesha kama ile kitu wanalomba haitabasaidia kitu. Wakati yenye Mungu alimpatia ile amri 10, kitu gani ya kwanza tunatambua hapo? Wakati Musa alikuja na ile amri 10, kitu ya kwanza alikuta watu wanajitengenezea sanamu ambayo wanazaabudu. Ile sanamu ya ngombe, iko sawa ile ngombe. Wanazaabudu. Pale tunaona kama walivunja sheria ya kwanza ambayo Mungu anasema kama msiabudu miungu mingine ila mimi tu. Pale hawapata tena masheria, balisha ivunje mara moja. Sababu gani? Biblia inasema kama sheria inatuma watu wanafunuliwa zambi, kisha sheria inatuma watu wanapata nguvu ya kufanya zambi. Lakini neema inapatia watu gisi ya kufanya zambi. Njo neema. Wakati huu wa mwisho, kwa sababu ni wakati wa mwisho, Yesu anakaribia kuja, ndio wakati ya kufundisha mafundisho juu ya neema ya Mungu. Tukisema juu ya neema ya Mungu na tunatizama kitu gani Yesu alifanya msalabani. Kazi Yesu alifanya msalabani ni kwa gisi tupate ile neema. Biblia inasema kama Musa alikuja na sheria hakuna mtu aliweza kuitii, ikaleta mauti. Lakini Mungu Yesu yeye alikuja na neema, ile neema ikaleta uzima. Tunasoma katika Tito sura 2 mstari wa 11 hadi 14. Kwa maana neema ya Mungu iletayo wokovu kwa watu wote imefunuliwa. Tunasikia kama neema ndio inaleta wokovu. Watu wengi wanawaza kwamba neema ndio inasaidia watu kufanya zambi, kwa sababu wanasema kama tuliokolewa kwa neema. Juu neema iko, tutafanya zambi Mungu atatusamehe. Tutafanya zambi kwa sababu Biblia inasema kama mwenye haki atafanya zambi mara 7 Mungu atamsamehe mara 7, kwa sababu ndio neema ya Mungu atupatia. Tunadanganyika vile. Neema ina uwezo na nguvu, ndio inatumaka watu wanakuwa na uwezo ya kutembea katika maisha matakatifu juu ya neema ya Mungu. Ndawapatia mfano. Kwa mfano, wakati ya kama watu wanatembea katika sheria, batakwambia kama usizini. Usizini, usiibe, usiue. Ndio vile sheria inasema. Ukizini utapata hukumu fulani, ukizini utavuna, ukizini, ndio vile sheria inasema. Lakini neema hayo inasema nini? Kwa sababu neema ndio inaleta tunda la Roho. Tunda la Roho ni kama tunda la Roho, kuna upendo, uvumilivu, kiasi, kila na mambo yote tunajua inaandikwa. Sasa ile neema ndio inatupatia ile tunda la Roho ambayo tunaita upendo. Wakati yenye mtu anaishi na mke wake, juu ile neema ina uwezo, inaweka upendo ndani ya moyo wa mtu. Haitakuwa tena sheria kusema kama usizini, lakini inaweka upendo ya namna gani? Sababu ile Yesu alifundisha, akasema kama tumpende Baba Mungu wetu na tumpende jirani yetu. Ile upendo itatuma gizi tunampenda Mungu, hatapata nguvu ya kumkosea, kwa sababu tunampenda. Na juu tunapenda mke wetu, hatapenda tuende pembeni, kwa sababu tunampenda, hatafurahia kumkosea. Kumkosea utasikia inakuwa vigumu kwako. Hii ndio madita neema. Biblia inasema kama Mungu aliweka sheria ndani ya mioyo yetu. Haiko tena sheria ya vitabu.
Ni sheria inakuwa ndani ya mioyo yetu. Ndani ya mioyo yetu namna gani? Kwa sababu tunatembea na dhamiri sasa. Wakati yenye unajua kama dhamiri inakuwa ndani ya roho, ndani ya esprit, ndio dhamiri inakuwaka. Wakati yenye mtu anatafanya kitu, ile dhamiri inatuma kwamba unakosa nguvu ya kufanya ile vibaya, unapata nguvu ya kufanya tu vizuri. Juu uko na ile dhamiri yenye iko ndani ya moyo wako. Juu ile ndio sheria yenye Mungu aliweka ndani ya mioyo ya wanadamu, inaandikiwa ndani ya Biblia. Katika Warumi sura 6 mstari wa 14 Biblia inasema, kwa maana dhambi haitatawala tena, kwa sababu hamuko chini ya sheria bali chini ya neema. Dhambi haitatawala tena, haitakuwa na nguvu juu yetu kwa sababu tuko chini ya neema, hatuko tena chini ya sheria. Joma ile dhambi haina nguvu. Hapa tunaelewa kwamba neema ina uwezo ya kuleta nguvu ndani ya mtu ya kutembea tena ndani ya dhambi, lakini kutembea ndani ya haki, kutembea ndani ya kumpendeza Mungu, kutembea ndani ya kumpenda jirani. Jo kazi neema inafanya. Hapa tujue kazi gani Yesu alikuja kufanya msalabani. Yesu wakati alitupatia neema, hiyo neema inatuma Mungu anasahau na anasamehe, anavuta lote dhambi yenye tulifanyaka, yetu tunafanya, na dhambi yenye tutafanya baadaye. Yote Mungu anaivuta. Wakati yenye mtu anaanguka ndani ya dhambi, ambaye anaokoka, mtu amezaliwa mara pili anaanguka ndani ya dhambi, Mungu anakuwa anamsamehe hiyo dhambi kabla yeye hajalomba msamaha. Kwa sababu gani? Kwa sababu dhambi Mungu ashaivuta lote. Tukisoma katika Wakolosai sura 2 mstari 14 hadi 15, Biblia inasema, alifuta hati iliyokuwa na masharti yaliyokuwa yanatuhukumu, iliyokuwa ikisimama kinyume chetu, akaiondoa kwa kuigogombea msalabani. Biblia maki ndio kusema ile bitu yenye ilikuwa inatusitaki kwa Mungu, make dhambi, Yesu aligongomea msalabani na akaivuta lote. Kifaransa wanasema, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant sur la croix. Ile kitu yote yenye ilikuwa natuletea hukumu kwa Mungu, Yesu alipiga msalabani. Maana tunasema dhambi aliivuta. Wakati mtu anafanya dhambi leo hiyo dhambi hata baadaye mbele yeye alombe msamaha, Mungu alishamsamehe. Mbele mtu alombe msamaha, Mungu atakuwa ashamsamehe. Na kama haingekuwa vile, hakuna hata mtu mmoja angeenda mbinguni. Tukamate mfano. Tuseme kwa mfano mtu iko tu maisha ya kawaida, Mkristo mwana okoka, amemwamini Yesu, amezaliwa mara ya pili, kisha anaanguka mzambi. Kwa sababu Mkristo mwenye anaokoka, mwenye amezaliwa mara ya pili, hatembee tena ndani ya dhambi. Kwa sababu inaandikwa katika Yohana wa kwanza, kama mtu mwenye amezaliwa na Mungu hatembee tena ndani ya dhambi, hatende tena dhambi, haishi maisha ya dhambi. Kwa sababu neno la Mungu liko ndani yake, kwa sababu Roho Mtakatifu ndani yake, kwa sababu ameokolewa, amezaliwa na Mungu. Haizi tena dhambi kwa sababu amezaliwa na Mungu, inaandikiwa mu Biblia. Sasa baada ni kusema mtu atataanguka mzambi, ndio unasikia Biblia inasema mwenye yake ataanguka mara 7 na mara 7 Mungu atamshimamisha. Kwa sababu atataanguka, lakini haiko tena mtu mwenye anaishi katika dhambi, ndani ya dhambi. Sasa ule mtu tukisema kwa mfano, ule mtu anaanguka kisha parapanda inalia, maki ule mtu atabaki hata na mbinguni? Ingekuwa wanasema kama mbele Mungu akusamehe, yafako naomba kwanza msamaha, maki ule mtu hawezi na mbinguni. Lakini Mungu hasabia ile, anasabia tu kazi nyingi kitu alifanya msalabani. Anajua kama dhambi ya ule mtu ingali tenda ile saa, na hiyo Yesu alikufia msalabani. Alikufia msalabani. Hapa mimi napenda tuelewane vizuri. Hapa mimi siko nasema kama Mkristo iko na droit au iko na sheria, iko na ruhusa ya kufanya dhambi kama anataka, juu Mungu anasamea dhambi. Hapana, mimi siseme vile. Kwa sababu Mungu alipatiaka kila mwanadamu uwezo wa kuchagua kutembea na yeye au kustotembea na yeye. Biblia inasema kama mtu mwenye anasema ashaonja vipawa ya mbinguni, mtu mwenye anatembea pamoja na Mungu, kisha nyumba anatoka ndani ya wokovu, anarudia muzambi, ule mtu kuokoka yake inakuwa vigumu.
Maana kusema hapa, tukisema juu ya watu wamezaliwa mara ya pili, ni watu ambao wanampenda Mungu, na kwa sababu neema ya Mungu juu yao hawatafurahia kumkosea Mungu au kosea jirani. Ndio tu tunasema. Na kama yule mtu anaanguka ni kwa sababu ya udhaifu tu, lakini haiko sema ndio maisha yake. Mtu wa vile Mungu anamsamehe pale pale na atenda na mbinguni. Sasa kuna namna mbili yenye mtu atatoka toka ndani ya wokovu, kwa sababu mtu umeshaokoka, hakuna mtu yuko na uwezo wa kumshika ndani ya wokovu tena. Hata shetani mizimu, hata manani haiwezi kumweza kumshika ndani ya wokovu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu mwenyewe anachunga ile wokovu ya ule mtu. Sasa kama ule mtu yeye mwenyewe kutoka ndani ya moyo wake anaamua kuacha Mungu, anasema kama mimi sitaki tena kuendelea hiyo wokovu, labda ndani ya kuzimu na fanya pengine, ule mtu kurudia yake, ule mtu ashachagua vile, giza imechagua vile, na ndio vile anabakia anapotea. Ule mtu anabakia anapotea kwa sababu yeye mwenyewe ndo alichagua. Ndio aina ya kwanza. Aina ya pili, mtu mwenyewe anasema kama naokoka na anajipatia maisha ya kuwa anafanya dhambi kisha anatubu. Anafanya dhambi kisha anatubu. Kwa sababu anasema moyo wake kama hivi nishaokoka, hata kama nafanya dhambi Mungu atanisamehe tu, na ndio ishi tu maisha ya dhambi, na kwa naomba msamaha na Mungu atakuwa ananisamehe tu. Jo, anasema kama nani, hakuna Mkristo mwenyewe atatoka ndani ya wokovu. Sasa ule mtu alichagua yeye maisha yeye mwenyewe. Sasa kama alichagua ile maisha yeye mwenyewe, upendo wa Mungu haiko ndani yake. Maana hampendi Mungu, anawaza anajidanganya asema nampenda Mungu, na mpende Mungu. Jua nini? Yuko anafanya vitu vyenye havifurahishe Mungu. Ndapapatia mfano moja. Tuseme kwa mfano kama kuko mtu mwenye yuko na rafiki yake. Kisha ule rafiki yake amenunua gari kama Lamborghini. Lamborghini ina pesa mingi, itaweza kupata dola 1500 Lamborghini. Kisha huyo mtu anachukua hiyo gari ya rafiki yake, anaitembeza bila ruhusa yake, kisha anaharibu kwa kufanya accident. Sasa wakati anafanya ile accident, kisha banapatia huyo mwenye gari, kumpatia nani habari kwamba rafiki yake aliharibu gari yake. Kisha ule mtu anasema kama okay, hivi ni rafiki yangu, hata kama alichukua vile bila ruhusa yangu, bila msamehe. Sasa ujiulize, ule rafiki mwenye alisikia kama bali msamehe bila yeye kulomba msamaha, mbele hailomba hata msamaha, uangalie upendo gani atakuwa nao kwa rafiki yake. Uangalie upendo gani atakuwa nao mtu. Maki huyu mtu ananipenda sana, kwa hiyo ndio rafiki mwema kabisa. Mimi namharibishia mgari yake, kisha nisamee na mimi mlomba hata msamaha. Huyu ni rafiki kabisa mwenye mimi mapasha bana sana. Na ndio niko pamoja na Mungu Baba wetu. Wakati yenye tunajua kama Mungu alitusamee dhambi yenye tulifanya, kisha anajua kama Mungu ashamsamee hiyo dhambi kabla hajajolomba msamaha, kwa sababu Yesu alipiga msalabani. Uangalie upendo gani ule mtu atakuwa nao kwa Mungu Baba wetu. Uangalie upendo gani atakuwa nao kwa Mungu Baba wetu. Tunajua shebo kama Mungu hapende dhambi. Hapende dhambi, na kitu yenye anaita buchafu ni dhambi. Sasa kama tunajua vile, hatutapenda tumkosee kwa wema yeye atufanyizia. Vitu yote yenye tunajua alitupatia msalabani. Kule kumsalaba alitupatia wokovu. Tulitoka ndani ya utumwa wa dhambi, tunakuwa ndani ya utumwa wa haki. Tunatoka ndani ya umaskini, tunakuwa watajiri. Tunatoka ndani ya magonjwa, tunapona. Jua kupigwa kwa Yesu tumepona. Alitupatia uwezo na mamlaka juu ya shetani. Nimepatia mamlaka na uwezo ya kukanyaga nyoka na inge na kila nguvu mwovu, na hakuna kitu kitawazuru. Alituketisha pamoja na Kristo kule juu mbinguni kwa ukuume wake, inaandikwa Biblia. Ametufanya kuwa viumbe vipya, tumezaliwa mara ya pili. Ya kale yamepita, yote yanakuwa mapya. Alitupatia uwezo kufanyika watoto wake, alitupatia uzima wa milele. Sasa ule mtu wa vile, utamkosea kweli? Mtu mara kufanya vitu ya vile, utamkosea tena, utasikia ugumu wa kumkosea. Hii ndio baleta neema, ni uwezo neema inaleta. Hawezi kumkosea Mungu kwa sababu unajua kama alifanya vitu vingi kwa ajili yetu. Hautufanya tena dhambi. Katika Warumi sura ya 8 mstari wa 1 Biblia inasema, kwa hiyo basi sasa hakuna tena hukumu kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu,
Kwa maana sheria ya roho ya uzima katika Kristo Yesu imeniweka huru kutokana na sheria ya dhambi na mauti. Hakuna tena hukumu kwa wale walio ndani ya Kristo. Hakuna tena hukumu. Hakuna tena hukumu. Tusome Warumi sura ya 9 mstari wa 13 hadi 32. Mstari wa 30 hadi 32. Biblia inasema, tuseme nini basi? Mataifa wasio tafuta haki wameipata haki itokayo kwa imani. Lakini Israeli waliotafuta sheria ya haki hawakuifikia. Kwa nini? Kwa sababu hawakuitafuta kwa imani bali kwa matendo. Hapa tunaelewa kwamba Israeli walitafuta sheria, kisha ile sheria ikatuma wanaanguka. Lakini mataifa ambao ni sisi ambao tumemwamini Yesu Kristo kwa imani, sio tulitafuta hiyo neema, ni kwa imani. Neema tulipata ni kwa imani, na ile neema ikatuletea shie uzima pamoja na Kristo. Ndio maneno kidogo nilikuwa nayo, Mungu alikuwa ndani ya moyo wangu. Basi tubarikiwe sote na Mungu atusaidie kwa jina la Yesu. Amen.